Bw'oba okuteekateeka kuva ku mulimu gwa kulima nti ezira ky'ofunamu munange sooka owuliriza ebya leero. Wano buti mu Uganda ky'osalawo okulima obeera okidinga n'ekisalawo empiya by'onaafuna. Butini wulirisa ekirime mu luzungu kyabeeta cabbage, emboga mu Luganda ate cabbage mu Lusoga. Buti abalina ku mpiya munange kye bali kwesibangako okulima. Era ku bano nkobi olwayo tulonze mulala yenkana Abasi Mutagaya, omulimi wa cabbage mu igolozo eri Mafubira mu Benda wano amazeemu emyaka agawera 3 era alina byatuwayire. Ono ennimiro ye ya cabbage yagigaita oluuyi ku Mutala oluuyi lwa Kibali. Era wano yo tusookere twalambula ennimiro ye yatukobera omulimo guno yagutandika li. Ennimiro okusinziira mu bugazi bwayo kubanga akana akasakati kalala kavaamu ensigo 2,000 ekavaamu ensigo 2,000 osuubira kufuna 15 olw'ensonga nti buli lw'osingula mubaamu obufwa. Eitaka lyaife lino lyayonooneka olina okukozesa daapu mu beedi oyo bweba emaze neefuluma emale nakwina yafuluma mu kufuluma emale nakwabiri okuva kwina wayongera yena kuimeka 14 watandika osingula cabbage oyo era wasingula ni daapu omala omusingula ni daapu wabite wiki watandika ofuwa cabbage oyo. Okuyamba kwimwe abayinza okufuna essuubi ery'okulima cabbage ono tumubuuzizza ebindi kubika ebya cabbage obuli ebiri kusinganga ofuna wano mu iwanga erya Uganda yabitukobera. Mulimu Gloria, Baraka ne Queen mwabaamu ne cabbage mainly ebyo byensinga akozesa nebivaamu sente kuba buti nga Gloria yeyokya yaidamu ekisande ekyeyokya ayenga akasinze okumenawo Gloria akasinze ayiwa ne wife mu Uganda Baraka ne Queen akasinze ba kuba namutolanga ku Kenya nga amuleta kooti awo akatera okutwala ibanga ku mudaala ngo muguziza n'omuntu tiyeke kamu ni Baraka aya asigairewo oyo head boy biki ebyo buli lwaja ku mudaala awewuka. Buti ekibuzo ndi dikiri kirala eri buli muntu cabbage bamulima ku Mutala oba bamulima mu Kibali kyonka ono wembeere naye tatengwiwe yaba ku n'engeri ya kinnunoire. Mpera ati ku Mutala nga biseera bya amaadi ezira cabbage wateda singa oba otodye bulungi bw'otawoda n'otawoda apo n'omusingula n'omala ogula yoleya n'omutabula mu ibumba n'otabula mu Vizimax ndozo okuntegera bulungi ebijimusa ebyo cabbage oyo n'omufuwa olusooka n'olwokubiri n'olwokusatu walekera ofuwa ebijimusa asigala nga asitukanga ow'Ekibali. Ayo okuva wano iwali n'Ekibali oba ozira Kibali mutabaawo okuba kalunaku wakana cabbage anaamera ku Kibali kwonka oba anaamera ku Mutala nkobi ono omubuuziza yaba ku n'engeri yakitwawulire yawulire. Sinzira amaadi bwegaweze y'amaadi bwegaba gatoona ku Mutala beri cabbage abala yasinga mu Kibali kuba cabbage atya amaadi bwegaba amangi n'amuyingira mwavuluka aye ku Mutala kamini ku Kibali bw'abanga cabbage oyo amaadi matontono kai ku Mutala taida ow'Ekibali amulya. Okula ku bilime ebindi byomusimba nga mu buta wawalala Abasi atukobeera engeri yonasimba mu ekisinke kya cabbage yokyawula okuva ku kinakyo olwoni kyasobola okwama obulungi. Bweba bw'osimba efuuti endala ku ndala cabbage aba mutono tageeda so bw'osimba efuuti 2 ku 2 cabbage oyo ageeda bulungi buli lw'omukola ikoola lino niryambuka nirigemagala nirire ng'atandika kusiba ate bw'amala okusiba abataka ageedye kasiteeti ikola lyagaana na nirinaalyo. Butini okunoonyeza kwe twakola kuli nti ebisinga kulemesa abalimi n'omuli ebiwuuka ebirwaire ebitera okugema ebintu by'abalimi olubalema ofunamu. Cabbage ono akoba ntatera kulumbibwa biwuuka kabuba obulwaire buno obulwaze ebirime ebindi ekitegeeza nti buli muntu yena kababa abanafu abataidde bulezi bufuwera oba osobola okulima ekirime kino wazira alina engeri yatukobeire mu engeri yetulabirira okwote n'okufuwera. Likabwa amala okumusingula amala wiki imeka 2 wiki se 2 olumala wamufuwa ko buuko obutamulya wadubanga oli kusitula itaka wositula itaka ayogeza kwino okumuduba ngayi kudubata olulimi luno tulujja mu itaka kuba bwaja mu itaka olulimi olwo akala ayageza ko obutengiza ku itaka okutandika ne wiki imeka 2 ngofu 1 Vizimax
watabula mu tafuga watabula mu ni dudu seipa obubuuka obutaida kumulya bwobonanga ali kwida mu obuuka buli abo bweta buweigolo otandika ni roketi wa mufuwa ku endibange egwire obuuka bona kufa yewe otuuka wano olwobanga oli mu wiiki nga 4 ogwetina omwezi Cabage aba abuzayo ennaku 6 donka nkobadde divoti myezi 2 otandika okwenogera butini mu kubala okwangu kuli nti omuntu alimye cabbage mu eka endala oba olijja kusimba ku ebikola ebisobeyo mu 15 buti engeri y'omufunamu obukaire obusoba mu 10 buli mwezi ebyo byoba olinde ku lwasaasira eri kwedda ku lwakanomero kano embago Ninzawula ndi MWESIGWA Baba TV Amakonde.